Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o ntse o tlala seatla le phirimaneng ena empa re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. South Africa and the United States continue to engage at the highest level, as evidenced by the recent teleconference between President Ramaphosa and President Trump. Mmuso wa Afrika Borwa o ntse o tswela pele ho ntlafatsa maqhama a kgwebisano le Amerika. Hundreds of thousands of civilians, already exhausted and traumatized, would be forced to flee yet again, plunging families into even deeper peril. This must stop. Lekgotla la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng le tshwetse ka mathe ditlhaselo tsa moraorao tsa Israel Gaza. They left an indelible mark not only to a lot of the individual actors, young and old, within the industry and the fraternity. Basebetsi mmoho le Nyembe ba motlotlile ka makgabane a hae tshebeletsong ya bofifi ka jeno. Moifo wa Sesotho ho SABC2 le o le hae wa o amohela kgasong ena e otlolwileng ya ditaba puong ya matsoho ke na le Mphotemi. Letona la dikamano tsa matjhaba le tshebedisano e leng Ronald Lamola le re Afrika Borwa e tla tswela pele ho lwanela kgotso maemong a matjhaba. Lamola o boetse a bontsha ngongoreo ka dintwa tse etsahalang Afrika mmoho le ditshitiso kgolong ya moruo ka lebaka la ho nyollwa ha lekgetho la thomello ya thepa ke naha ya Amerika. Lamola o re Afrika Borwa e beile le ihlo lo tshwara ditherisano ka maemo a tshireletso mabatoweng a fapaneng a Afrika. Nakong eo a etsang puo Pretoria o boletse ha mmuso o tshwengwa ke ntwa Democratic Republic of Congo. South Africa remains gravely concerned about the humanitarian and the security situation in the Eastern Democratic Republic of Congo. Despite peace agreement, fighting between the M23 rebel groups and the DRC armed forces persists. South Africa welcomes international efforts but emphasizes that a sustainable solution must be African-led and inclusive of all local actors. O betsa ama kabelo Afrika Borwa ho fihlelleng kgotso ntweng e ntseng e kupa dinaheng tse botjhabela bo hare. Tabeng ya ho nyollwa ha lekgetho ka diperesente tse 30 ke naha ya Amerika, Lamola o bolela ha ditherisano di ntse di tswela pele. South Africa and the United States continue to engage at the highest level, as evidenced by the recent teleconference between President Ramaphosa and President Trump. While discussions on issues such as the 30% unilateral trade tariffs imposed by the US highlight areas of concern, the bilateral relationship remains resilient and continuing in terms of engagements. Ho sa le jwalo, bo presidente ba Afrika Borwa ho G20 bo mokgahlelong wa bohlokwahadi e le nakong eo ho sorang dikopano tse fapaneng pele seboka se qala ka Pudungwana. Mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng e leng Antonio Guterres o tshwetse ka mathe ditlhaselo tsa Israel Gaza. O ipileditse dinaheng tseo e leng ditho tsa mokgatlo ona wa matjhaba o kgothaletsa peo ya dihlomofatshe e botjhabela bo hare. O buile sena a le New York. The humanitarian situation is appalling, but there are faint glimmers of hope. I will urge the Security Council and the international community to step up for the people of Haiti at this pivotal time. I also want to say a word about the unfolding tragedy that is Gaza. Unbelievably, civilians are facing yet another deadly escalation. Israel's initial steps to military take over Gaza City signals a new and dangerous phase. Expanded military operations in Gaza City will have devastating consequences. Hundreds of thousands of civilians, already exhausted and traumatized, would be forced to flee yet again, plunging families into even deeper peril. This must stop. At the same time, we have seen yet more unconscionable Israeli strikes, including earlier this week at Nasser Hospital in Khan Yunis. One attack was followed by another, killing civilians, including medical personnel and journalists, who were carrying out their essential work. Mui har khutlela kwano lapeng re fumana hore mokaubere wa ditshwantshiso tsa kalaneng e leng Nandi Nyembe o ile a hopolwa tshebeletsong ya bofifi e neng e tshwaretswe Market Theatre Newtown Johannesburg ka jeno.
She left an indelible mark not only to a lot of the individual actors, young and old, within the industry and the fraternity, but a huge impact on the industry itself. Albeit that the industry could not sustain looking after such a huge, momentous talent, a colossal talent such as hers. Nonetheless, there are individuals, there are pockets of appreciation. We heard Angus Gibson today from Bomb Shelter speaking so passionately and so even sadly. He cracked, talking about how they wanted to just put her in just about every role. She was solid and wonderful to be with. And I sort of got to speak to her then, and then I realized that already then life had dealt her some very hard blows. But still, she was not this tragic figure. She was this glorious figure. Re atela pele mmuso wa province ya KwaZulu-Natal o fetoletse lebitla la moetapele wa mehleng wa IFP Mangosuthu Buthelezi ho ba sebaka sa botjhaba. Mmuso o entse sena ho mo fa tlotla. Mangosuthu Buthelezi ya tswaletsweng Ulundi e ne le e mong wa boradipolotiki ba hlwahlwa naheng ena. O ile a ikamahanya le dipolotiki a le tlase dilemong, mme ke e mong wa ba sebeditseng nako e telele parlamenteng ho fihlela ka 2023. Mopresidente wa mehleng wa naha Nelson Mandela o kgethile Buthelezi jwale ka letona la ditaba tsa lehae ka mora dikgetho tsa 1994. Our gratitude to the government of the province of KwaZulu-Natal for honoring Umntwana and making this place to be a memorial and historical center for generations to learn and get the inspiration. Tonakgolo ya Natala Thami Ntuli o re tebello ke hore lebitla lena le tsebahale le mose ho mawatle. He was recognized and honored not only by South Africa or South African institutions, even the universities abroad. They honored Umntwana. Universities here honored Umntwana. So there would be no reason to suggest that when they were doing that, they were advancing the agenda which is political. Lefapha la Bonono le Botjhaba le tshepisitse ho nehelana ka dimilione tse 7 ho ntjhafatsa sebaka se haufi le lebitla lena. We have planned that this is going to take us 3 years, but that 3 years may be shorter, depending on whether we are able to mobilize resources quick enough. Ba lelapa la Buthelezi ba amohetse tlotlo ena. This gesture behind us, it really demonstrates what Umntwana meant in people's hearts and how he dedicated his whole life to service of the nation. Mmuso wa province o lebelletswe ho tshwara ditherisano le mmuso wa naha mabapi le ho etsa lebitla lena sebaka sa botjhaba sa naha. Re ntse re le provinseng ena re fumana hore mmuelli wa lefapha hona provinseng ena e leng Ndabezinhle Sibiya o re ba tlo tshwara ditherisano hosane pakeng tsa mokgatlo wa ditekesi le wa e-hailing. Bakganni ba babedi ba e-hailing ba ile ba hlaselwa ke bakganni ba ditekesi maobane kwa Dabeka. Sepolesa se netefaditse hore batho ba 15 ba ntse ba hlongwa dipotso mabapi le tlhaselo eo. Mokganni e mong wa e-hailing ya dilemo tse 22 o ile a fumanwa a hlokaetse hona sebakeng sena dikgwedi tse 2 tse fetileng. Ka o le leng ditekesi ya disebetsi dibakeng tse ding tsa Eguruleni provinseng ya Gauteng moo bapalami ba setseng le ba emele monna matineng. Mokgatlo wa ditekesi wa Santaco o re qeto ena e fihlelletswe ka morao hore dikoloi tsa bona di nkuwe ke bahlanka ba metro ka hore ha bana mangolo a ho sebetsa. Santaco e re bothata ke ona mmuso hobane ha o ntshe mangolo a hlokwang tseleng. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le le hae. Setsi sa mafu a tshwaetsanang se phatlaladitse hore palo e tlase ya batho ba ileng ba entelwa COVID-19 ke lona lebaka la ho nama ha tshwaetso ya maselese ya Afrika Borwa. Dipalopalo di bontsha Gauteng e thefutswe ke sewa sena ka sekgahla se hodimo. After COVID, when parents are not taking their children to the healthcare facilities for vaccination, led to
to the increase in the number of children that are not getting vaccinated, and that led to them being vulnerable to being infected with the measles virus. And the other thing that we have observed is that when the Department of Health also does some vaccination drives, in some instances, the people at schools, they are given forms that for the Department of Health to vaccinate those children, they need permission of the parents. And some of the parents are not really signing those forms. Foramu ya bafani ba bodulo ba baithuti profenseng ya Free State e thusitse ka hore e tla leleka baithuti matlong a ditho tsa yona tsa ha NSFAS e sa lefe mafelong a kgwedi. Beng ba bang ba matlo ba ntse ba kolotwa tjhelete ho tloa ka 2023 ba boletse sena dipontshong tse neng di tshwaretswe Bloemfontein ka jeno. Banehelani ba bodulo ba re ba ferekangwa ke hore ba iswa hodimo le tlase ha ba tlameha ho amohela ditjhelete tsa bona. Ba bang ba re ba ntse ba sa fumane ditjhelete tsa bona ho tloha ka selemo sa 2023. Ba re dibaka tsa bona di dumelletswe ho amohela baithuti ba lefellwang ke NSFAS fela ha ba tlameha ho fumana tjhelete ke bothata. And at times they just threaten to come and do random inspections that are there to, maybe disturb activities in your student accommodation or threaten your livelihood. Because you find out that you haven't been paid since 2024, how are you expected to make improvements on your property so you can improve your grade? Ba re ba bolellwa ka moo ba senang mangolo a bontshang ba ina le kontraka le NSFAS. Most ya batho ba fanang ka accommodation ha bana ntho e bitsang the letters of offer. Ha o sena letter ya offer, ha o kgone ho patala. Ha o botsa wa o sa patala. Ba re ke because batho ba training young minds ha ba rubela invoice ho NSFAS. NSFAS ha o ba botsa ba re mara ha rena contract ha ona letter ya offer. Ha rena tjhelete e kenang ho rona. Matlo a rona a nkiwa, bana ba nyamela portaling, ha re tsebe bana ba sa ba tloha mona ba sa ba fihla ba fuwa service provider e nngwe without our knowledge. So we need to know who is behind this. Ba boetse ba qosa college ya TVET ya motheo ka hore e isa baithuti ditsheng tse itseng tsa bodulo fela motheo e re ha ho mo e kenang teng tumellanong ya NSFAS mmoho le banehelani ba bodulo. Hona mo college mo e kenang teng ho tabeng e jwalo eo. Mme tabeng ya hore e mong wa mosebetsi wa rona o kene tabeng tse tsa NSFAS. Really college ke taba e reng kang serious haholo eo, mme re tla etsa dipatlisiso tsa rona re le college, mme ha eba ho kgonahala re tla nka mehato e re tlamehang ho e nka ya kgalemelo. NSFAS ha ya fumaneha ho arabela fela training young minds e ho hlaloswang e le yona e sebeletsang NSFAS ditshebeletsong tse itseng yona e re e latela fela ditaelo tsa NSFAS. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Letlole la naha le tshetsang dikgwebo ka ditjhelete profenseng ya Northern Cape le re dikgwebo tsa basadi ke tsona tse nang le botshepehi, kgatelopele le botsitso ebile ke tsona tse lefellang mokitlane ka nako e baletsweng. Morago ga go dira kwa setheong sa poraefete dingwaga di le dintsi, Maria Moketsi o na ikite a sehuba mme a simolola setheo se leng sa gagwe e bong o nkabetse Civils and Mining. Tshwetso eo a reng e nnile e itumedisang mme ne e tshosa. Moketsi o thapile badiri ba 13 mme o solofela fa palo elo e tla oketsega mo tsamong ya nako. O eme mo go seo a se tlhalosang jaaka toro eo e fetogileng nnete mme a re go ne go se bonolo. Re ntse re le mo businessing for almost 14 to 15 years. Re ntse re operate into this field ya yellow fleet equipment. So being in business ya ka motho wa mme, I would love to say mohobo mme ba bangwe gore ba ska ba inela. National Empowerment Fund ya re inetse thata mo go thuseng dikgwebo tse di tsamaisiwang ke basadi. Ha re adima basadi tšhelete bo basadi ba ipatala compared to batho ba bangwe, so basadi bone ba reinvesta tšhelete e re ba adimang, ba patala NF ka nako, ba hira babereki, ba reka material le stock e ntšha. National Empowerment Fund e ikuetse go basadi go dira dikopo tsa thuso ya matlole. Tebogomsimanga, dikgang tsa SABC Kimberley.
Moipejana re kopile maikutlo a hao mabapi le ditaba tse reng letlole la naha le tshetsang dikgwebo ka ditjhelete Northern Cape le re dikgwebo tse tlasa bolaodi ba basadi tshebetso ya tsona e tsitsitse papisong le tse tsamaiswang ke banna. Potso ke hore ebe ho ya ka wena mmui lebaka ke lefe? Maikutlo a hao ho Facebook ke yana a latela. Nani Cheba o re ke hobane bomme ba tseba bohlokwa ba matlole ba sebedisa hantle le hore malapa a be maemong a matle. Mogele Hlapane o re moifo lebaka le leng fela ke hobane bomme ba tshwara thipa ka bohaleng ha ba fumane monyetla ba o fupara ka matsoa mabedi e leng lona lebaka le etsang kgwebo tsa bona ditsitse. Blondi Sekgwale o re bomme ba ke batho ba hlokomedisisang hore maemo a dule a le boemong bo botle. Athe France Kobe o re ho bua nnete rona bontate re feta bomme ka tshebediso ya ditjhelete. Moya re fetela mabenkeleng. Ratela pele teng re fumana hore commission ya ditlhodisano ho tsa kgwebo e etsa tlhokomediso e matla hore bao ba nang le maikemisetso a ho etsa kgwebo ka bolotsana ba tla fumanwa le wa hlolwa. Sena ke ka mora hore ditshebeletso tsa dithuso tsa ditjhelete tsa Toyota di hanele ditshebeletso tsa dithuso tsa ditjhelete tsa West Bank ho fana ka dithuso ho batho kapa ho motho ya rekang koloi Toyota. West Bank ile ya makalla Toyota commissioning ya ditlhodisano ditabeng tsa kgwebo ka hore e hanela bareki ho sebedisa ditjhelete tsa West Bank ha ba reka koloi Toyota. Ka 2022 ho na le moreki a ileng a hanelwa ke Toyota hobane a tla ka ditjhelete tsa West Bank mme a makalla Toyota commissioning. Dipatlisong tsa commission ke moo ho fumanweng ha Toyota e ne e le kgahlano le molao 89 wa 1998 wa commission ke moo ileng ya ahlolwa diranta tse dimilione tse 30. We signed a settlement, we submitted to tribunal, the tribunal approved the settlement. Now, in terms of this settlement, all the restrictions that were placed on West Bank have now been removed. A customer that wants to buy vehicles from Toyota dealerships has the option of West Bank as a financier. Kotlo ena e fihleletswe ka morao re Toyota e ipone molato. Ho sa le jwalo re fumana hore palo ya dikgwebo tse ileng tsa putlama e phahame ka kgwedi ya Phupu e bontsha maemo a boima tsona. Dipalopalo tsa Statistics South Africa di bontsha palo ya tsona e phahametse ho 16.5 papisong le ka kgwedi ena ngwahola. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta e sebeditse hantle ha e bapiswa le dolara ya Amerika. Diabo ha di a sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ha ya sebetsa hantle ka ha e ne e weba ka $67 barrel. Gauta le platinum tsona di sebeditse hantle. Moyo ka ikopanya le rona ho social media ka ha re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _X ke @ditaba_dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ska subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumutaung wa latela ka bolipi ke utaba. Mwana monna ke a leboha babu madume ho tsa bolipi se magajeno ha re shebile hona ka leboa le ho le sente ke salwa hona ka North West le tule tse kgethileng ka botjhabela ho tla fihla hona ka Freestata pula tla hlebedi be matla ka thoko ho mabopo le ka haruna ha o bona fela mo e sa enkae ha re shebile hona boholo ba karolo e ka leboa botjhabela hona ga sente ke hlokometse hona boholo bana ha e tla be fela mafatsana a tshileng a daduma ha re re shebile hona ka haruna ha re shetse re hula ka qabe kgaonyolo jalo tla fihla hona ka thekong boholo ba Freestata ke le ka kretsana ha ya Lesotho sente ke salwa hona ka Apintono tla jwala ka mafikeng e tla be fela pula tse sa enkae ka thoko ho mabopo tlo hona ka thekong o tla filana ka Kapa botjhabela hona ka Kapa bophirima e tla be fela mehudi ka medungwana ba bira bolipi ba tse tlhokomedisa hore pula tse matla tse tla hleleng dineng hona ka hare ho North West di tse kgethileng hona ka Kapa leboa ho hlokomela re tlhadine ka mahadima a kotsi ba bira bolipi ba tse tlhokomedisa hore hosane ho hlokomele hore Apentene mafikeng o tla jwala ka leboa le ho le Pretoria Samelodi le boholo ma Freestata ka hare ho thekong o tla hlofoka moya o tsa kilemo shosalo oma o ka bakang tla e
she a di re gateng teng mahloki di ala haji sa moto ka letsatsi mona le mane o tlhokomela Johannesburg le Pretoria Molodi ho tla hlo chese ka lefela ho leshome metse mena ho fihla ho mashome a mabedi a metso e mmedi kaofela polokwane se tsekisa le Messina le hona ka re Thando o tla hlo chesella Rita boholo ba re gati di ka odingwana fela ho mashome a mararo a metso e mene kaofela re shebile ka Carolina o tla jala ka Emelo o tla hlo chese se fela ha itekanetseng di grati di Rita fela ho mashome a mabedi a metso e robedi kaofela re shebile ka Standard Tono le hona ka re Secunda o tlhokomela teng tla hlo chese se fela ho itekanetseng Peter Maritzburg o tla hlo chesella Rita Vryheid o tla jala ka Ulundi di grati di ka odingwana fela ho mashome a mararo re shebile ka Kokstad tla hlo fela ho leshome le metso mong ho fihla ho mashome a mabedi a metso e sepileng kaofela ka mafatsane fela a etsedeng a daduma o tlhokomela ka Komane le hona ka Roma Letswaye o tla hlo ho tshetse fela ha itekanetseng re shebile hona ka Qumbe le hona ka Kana Joli le teng o tla hlo ifuthumalle re grati di re fela ho mashome a mabedi kaofela Langsburg le Port of West tse se sabela hona ka Worcester le teng o tlhokomela o tla hlo tshetse ho itekanetseng re grati re fela ho mashome a mabedi kaofela Appington Kurumane o tla jala ka Kimberley se sabela ka Calvin le hona ka Sutherland Simba ka jeno le hona sa noseng o tlhokomela re tla hlo bate hona ha isale ha re shebile hona boholo ba Freestata Bothaville se sabela ka Bloemfontein Masukela Reng se sabela ka Sasolburg le teng o tla ho tshetse fela ho itekanetseng ka mafatsane fela a itjadileng a diaduma ha re shebile le Tamola Garipi le qale fela ho leshome le metso robong ho fihla teng ho mashome a mabedi kaofela Northwest le teng o hlokomele re tla hlo tshetse Mafikeng e qale fela ho leshome le metso e mmedi kaofela ho fihla ho mashome a mabedi a metso e robong kaofela re shebile ka Soestreneke Taung Vryburg o tla jwale hona ka Tosca ho hlokomele re tla hlo tshetse hona ha isale ba buetsa pudi kalo ai etsokotso